Jednog jutra na proljetnoj farmi Fi je ustala rano, svježa i vesela. Danas je bio dan čišćenja i pospremanja staje. U redu, društvo. Ako se svi primimo posla, možemo staju jako lijepo očistiti. Da, znam da ti izgledaš lijepo tome, ali sve ostale stvari su problem. Sve ove klade i bale sjena treba uredno složiti, u redu? Tome, trebaš odlučiti koji dio alata će ti najbolje poslužiti za pospremanje. Ti ne brini za ostalo, to ćemo Met i ja riješiti. Sad mi pada na pamet, gdje je Met? Već je trebao stići do sada. Ne zvučiš mi baš dobro, Rev. Bolje da nazovem Fi. Halo, Met, gdje si Ajoj, koja šteta. Hoćeš li ga moći popraviti? Mislim da hoću. Ipak će mi trebati alat. Mislim da sam ga ostavio jučer u staji. Da, vidim ga. Znaš što, Met, mislim da ti ga ja mogu dostaviti. Stvarno, Fi? To bi mi jako pomoglo. Da, znam da volite nogomet. Možete kasnije igrati, ali najprije treba pospremiti staju. Uglavnom, Baz, trebam tvoju pomoć da me odvezeš do Meta. A dok me nema, vas dvojica možete nastaviti. I zapamtite, nema nogometa dok ne očistite staju. Bok, Met, donijela sam ti alat. Hvala, Fi. Što misliš? Što mu je? Mogao bi biti starter motora. Morat ću ga izvaditi da provjerim. Ne paničari, Rev. Nećeš ništa osjetiti. Za to vrijeme Tom i Vizi su naporno radili. Kako bi što prije završili posao, nagovorili su Rifa i Snickera da im pomognu. Nije im trebalo puno vremena da sve uredno očiste i slože. I sad Tom i njegovi prijatelji mogu igrati nogomet! Dobro, Met, ja sad idem. Bolje da provjerim kako napreduje čišćenje. Ok, Fi. Vidimo se kasnije. A sada Vini iz ekipe Proljetne farme izvodi udarac koji izgleda prilično opasno. Vratar moj iz ekipe Livadnih vihora izgleda nervozno. Rif je smirio loptu glavom. I to je gol za Proljetnu farmu! Gol! Tom vodi loptu za vihore. Krasno dodavanje prema Snickeru. I on zabija gol! Prekrasna akcija. Pogledajmo to ponovno. Veličanstveno, veličanstveno.
Sada Rif za proljetnu farmu. Kakvo spretno vođenje lopte. Sniker brzo prodire. Pazi! Prevario ga je. Prelazi Toma. I nosom pogađa mrežu za još jedan veličanstveni gol! Sad je za proljetnu farmu 2, a za livadni vihor 1. Sad Tom ima loptu. On je udara! Lopta se približava suparničkoj mreži, ali čekajte! Prudi je u igri! I to će sigurno biti gol! Oh! Kakva loša sreća za našeg Vizija! U stvari, izgleda kao loša sreća za sve. Jer Fi samo što nije stigla doma. I sigurno neće biti sretna kad vidi da staja još nije pospremljena. Na sreću, stigao je spas u zadnji čas. O, bog, Met. Je li sve okej? Bojim se da nije. Rev će ipak trebati novi starter motora. A autobusa za grad nema satima. Ma, ne brini. Ja ću otići do grada umjesto tebe. Jesi li sigurna? Što je s Tomom i ostalima? Jesu li očistili farmu? Ma, oni su okej. Do sada su vjerojatno već sve počistili. Ali nisu bili niti blizu kraja. Jer su počeli pospremati iz početka. I dok su Tom i ostali bili zauzeti pospremanjem staje, a Fi je bila na putu u grad, ovce su odlučile same odigrati jednu partiju nogometa. Ali problem je bio taj što one nisu znale nogometna pravila. I baš kad je Tom pospremio i zadnju cijepanicu... O ne! Ne opet! Za to vrijeme se Fi vratila iz grada. Bog, Met. Kupila sam starter motora. Odlično, Fi. Sad mogu vrlo brzo popraviti Reva. Ok, Rev. Za koju sekundu ćeš biti kao nov. Super. Sad se mogu vratiti natrag na farmu. Ekipa već sigurno igra nogomet. A ja znam dvojcu koji to nikako ne bi željeli propustiti. Moji Vini su gledali kad će se Fi vratiti. Fi je sad bila spremna za nogometnu utakmicu. Bog, društvo. Vratila sam se. Ali Rif, Sniker i Tom su bili preumorni od čišćenja i pospremanja. Ajoj, zvučite kao da ste iscrpljeni. Hej vas dvojca, pokažite kako se igra nogomet. I to je bio krasan udarac koji je Bazu uhvatio glavom. Hura! Sada je lopta kod Reva. Tako se igra. Bravo! Ej, hajde, Rev, talentiran si. Kako samo Rev vodi tu loptu. Baz se brzo približava, pokušava pucati prema golu. Oh! Baz, jesi li u redu? Ojoj, ne izgleda mi baš najbolje. Baz, ajde reci nešto, Baz. Izgleda da je živ. Samo šteta zbog tog nereda. O, ne brini ništa. Svi oni znaju što ih čeka.
Uskoro ćemo opet pospremati staju.